Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 3 aprel 2022 yıl Qaraqoş şahri. Sizlerdi bugün çöptün bahası menен tanıştırmakçыбыз. Barыңarda орозоңор кабыл болсун. Bugün çöp abdan көп экен. Өткөндө салыштырмалуу. Өткөндө аба ырайына байланыштуу çöp дагы аз болчу. Көп киши сатып алып аткан, азыр çöp көп экен действительно. Мына түрлөр менен экен. Çöp канча? Assalamu alaikum. 400'den veriyoruz. 400'den he? Espartsete. 400'den veriyoruz deyip belkidir. Nasıl ya? 400'den veriyoruz deyip. Assalamu alaikum. Çöp kança belki? Satılıp gitti. Kança aldı? 400'den. Para öde. 400'den aldım deyip belki. Assalamu alaikum belki. 400 var. Çöp kança belki? 400. Tabii çöp koy he? 400'den eken çöp. Ötkön nazarga salıştırmalı bırak. Çöp bugün көп eken ne? Assalamu alaikum belki. Çöp kança? 450 he? Karaöde he? 450 deydi Karaöde. Tuğanlar, online Skor YouTube kanalına katılalım unutmаңыздар. Çöp kança var ki soruyorum. 400'e Karaöde mi? Mesne. Karaöde 400'e. Aman tuğanlar. Soruyorum. Saman kança var ki? 330'dan be. Arpa saman mı? 330'dan eken arpa saman. Arpa saman 330'dan. Saman. Assalamu alaikum. Siloz kança var ki? 13 somdan. 13 somdan he? Mına kilogram 13 somdan alsаңар болот. Kukuruzdan var ki? 13 somdan. Samanlar da var eken. Bugün çöp ısılsa көп eken. Tuğanda. Çöp kança? Assalamu alaikum. 420. 420. Tabii çöp koy he? 420 değil. Assalamu alaikum. Çöp kança eken? 350. 350 mi? Sizi arzan koy he? 350 değil. Baylaysın baba. Bayla 40 lira diyorlar. Çöp kança var? 400'den mi? Tabii çöp koy belki. Çöptün bahası tuğanlar. Çöp kança oldu Assalamu alaikum? 400'den. 400'den tabii çöp koy ki. Çöp kança Assalamu alaikum? Bilmem çok benimki. Siz kimsiniz be? Çöp kança oldu belki Assalamu alaikum? 400'den tabii çöp. Aa bedava. Bedava var. Assalamu alaikum. Sizlik kança belki çöp? Çöp. Assalamu alaikum. Çöp kança belkidir? Çöp. 450. Assalamu alaikum belki. Çöp kança? Kaçıp gitti. Basını etme. Assalamu alaikum. Çöp kança belki? Aleykümselam. Çöp degen 370. 370 be. Tabii çöp he? Көп алсакчы? 370. 370 he? Мына туугандар тиякта 400 болот, бияқта 370-тен берем дейт белки.
Мына чоптун көп экен. Өткөн жумага салыштырмалуу чөп көп экен да бүгүн. Assalomu alaykum. Qancha chöp aka? Qaysi haqqa brат? Qarabed ekan 420 deydi. Nарын чөп ekan. Тугандар баа ар кайсында экен. Табигый чөптөр 370-400. Өткөн базарга салыштырмалуу түшүп калыптыр кичине чөп. Өткөн базарда 450 болчу да. Assalomu alaykum. Чөп канча аке? 400дан 400дан дейт. Мына тугандар. Чөптүн басы. Бүгүнкү базарда. Чөп канча аке? Assalomu alaykum. 400'den be. Yine Karaöde be. Esparset Karaöde. 400'den de Esparset. Şol faydalı da. Çöp bugün göken tuğanlar. Assalamu alaykum aka. Qancha alыңlar çöp? 430'dan Esparset'e. 430'dan aldım dedi aka. Assalamu alaykum. Qancha alыңlar aka çöptü? 400'dan 400'dan aldım dedi aka. Assalamu alaykum aka. Qancha aldыңыз çöptü? 350. 350 be. Tabii çöp be. Ha, жақсы. 350'den aldım aka. Assalamu alaykum. Çöp qancha? 350. 350. Tabii çöp aka. Tabii bedi aralaş. Bedi aralaş Esparset 350 deydi. Мына тугандар, өткөн базарга салыштырмалуу действительно бүгүн чөп көп экен. Тугандар, мына бүгүнкү чөп базардын баасы табигый чөптөр 350ден өйдө башталат экен. Esparset 400. Тугандар, барыңар, орозо кармагандар, орозоңор кабыл болсун. Биздин комментарийге жазып жана биздин каналга катталганды унутпаңыздар, онлайн скул YouTube каналына. Эгерде кандай бир дагы сунуштарыңар болсо комментарийге жазсаңыздар, биз тартып беребиз.